Angel TV for Omenya second independence. Angel TV. Now, Asamba Kwa, I've been saying over and over, said I'm saying, and he said, under NDC government way, uko bompire. After praying, saying, say, pray to Akufo-Addo Nyankopon. Person bompire now pay answers no quicker. Pray to Akufo-Addo Nyankopon. Because Akufo-Addo Nyankopon there, until hunkra, as you pray, you receive answers. Akufo-Addo Nyame no. Ubompire no kwan there, you receive answers. Now, Angel TV for Ebra, NPP our power no. That TV station, hey, I say, Omuni NPP for Yaka. Angel TV. Are there kind of propaganda pa? Are there kind of propaganda promas pa? Angel TV for no muye propaganda. And just like most of the media stations, I said, man for me cabal be editia Akufo-Addo abino. And they have succeeded in making sure say NPP our opposition. But as they have succeeded in sending NPP to opposition, now they are paying the price for it. And what is the price? Endra. Angel TV reporter be echo baby ayalolo buses. Ebi aye park ayalolo buses. Ewa chimota hono. Esi okoye reportage. Haden buses wo hoa. Eye very brand new buses. Shiyanye buses no. Those buses can be used for transportation by the state. But NDC are buying when omu use buses no. Adentia omu se omu nis camera drivers. Hetien yo ayarolo buses no bebre wo ho a aban no enya use. And I'll revisit this ayarolo buses conversation with another topic that I'll be bringing. But NDC 4C, John Mama say, onu there on this car obey employee bus drivers enti buses no hosa. Enti journalists no edi ni camera ni crew for echo sa place no say omuko video buses na di kire Ghana for say enye say buses ni ho buses no ho pa enye say o ma say you she nya buses no yet wickedness enti na Mahama pese on employee obia to drive those buses. Ebusanfo Angel TV journalist ko do ho no NDC for amu ho amu ye security e wo sa yard ho no mo chi na ebu nankasa omo bu no fine Addo Dee Nyame no nkofo amu ye propaganda di tia NPP SEO freedom of the media freedom of speech under attack no ene omu kokoye reportage no nkofo na omu see omu na omu di freedom of speech no meba no omu chi omu ebru omu ye well and it took nkofo amu area honum to come and rescue a journalist no. And the reason nkofo amu area honum so ebe rescue journalists ni say they want Ghanaians to see say nukre buses wo ho nukre there's nothing wrong with the buses. A wickedness ntina John Mahama pese o employee obia na nya sema adwena ejuma sen because when you have more buses on the road more income will come. With those income you can pay people. And yes sir, but wickedness nti buses are there, over 100 buses, you no employ drivers. Eti Nyankopon Addo Dee Nyame eti Angel TV foka. Next time, you see your journalism, you will do fair journalism. You will do what? Fair journalism. Unko ye propaganda. Unko jiska. Edi beye propaganda edi tia party bako. Debi. Enti Angel TV. Next time, beti musamia.
Mika mami komunu ebe ma Van Brown ho sanse nyame adom wodi ne ho afofi ede na ba beka yensa ewo ha adrafo ya wo Achimota bus terminal ewo Kaikwe North Mpotemu ewo nkran ha ena ne wodi atoja se bus na asisi wo no mdo nko mu twa nkran bus ankanfo omo ho nanso eya beja pade ena nkyira ka ekoso live bebrebe amafo san ya no omo peka omo nya bi ne ya na omo ahomete enti omo kaje gu aban chem se ne bosses amono na ya pakidi asin woduro so ya kan san woduro nti ayi woduro no de friend say blocks na egu ho ade asi so na ebi nso so ayi koba no tai na firi ho no omode rem na toto ho no omode asisi so no omsem mo mahwe na kan nti nsi kwa so nkwa ya adwuma na Ghana yegu ye ho anim asedodo Van Brown na no pai ebra no pabofo dwumadie no kwaso na okogina ho a no wotwa mfoni me ehunu de kwaso ewo Achimota bus terminal the model bus terminal ewo pakofo sija Ghana fo so ye de model ye nti ase si abehwe so aye bi twia ye da so tetara techenim eno ne ato na Sarama Fedie ye se ye de cargo station ho na nkrofo park wo mo cars vana kwa aba so oyema say akire wo bi amfane sanka wo de o nyankopon adom ene eye drivers a ewo ho no amo beje mentem esa se na mo share live stream no anopa no nti amo de mi ka ba beje me yes I dey anka so be papa na nu achi no aloya for me ensa e na afrɛ me a na omo wo akire se senka obi de ne saka wo won fa won sanka kra no better we chi said the bayad omo ye no kra is enough omo threaten wo enti a lawyer for me ensa wo akire say abaya nsom obi ansom kra na ombema justice aye adwuma said the bi samtwani bi ye na adwuma ba bia obi antimi hunahuna ne mfa ne hunni afei ma yentemra ne nkomo mo adrafo a wa Achimota station ho no wo mu twi buses akese ni bia na o ma se chua e da ase na e da tifo nyina so ya ma tifo nya akwa ba sansa no pa we no se na ye hwe no drivers for amowo Achimota terminal stations no amukura am ankrankre cars amuchi na de ba ko e help no se eye buses ayalulu buses ya ni nyina asese amota ya horo a egu ase nyina ba kukure ni ho a ewa asese amututu ni nyina ubi so omo nso a amuntima woncheshe mpapa bia ana buses no nso enye buses ya dada eye ankrankre private buses kwa yehunu ebu ho aye 09 selam gusu edi adwuma but ayalo buses na yehunu 2016 about to 2025 bedodo na ede asese na no ana ama te se okokrom sese na se okopeka okwa adwuma no pa na opeka etima kwa adwuma obetima gina kwa be 1 hour na no nso amutimi nya cars ni bi no nso no ifo no charges I was amoje no fancy fiti amasaman ba Achimota say jama 5 cedis or 6 cedis and so obejo 10 cedis uni option bia we say wo ye den utimi efanisa nti ehu akwa hia se ka buses ahoro ya buses ahoro asay egu ho no we say ni etimi ekọ ho na na no pawi ana sanya yi ihu ye no mekọ ho ekoye ho report na bra na me ye ho report no security men two are na mo around rush say we live we na me no mintwaso but I was already on air enya dia meti twaso and they were attacking me na mpesa mo give me phone so cry den ehwehwe na aseda enka enkoma mampon asante mampon drivers a amwo ho amo na mo ba ya ambaje me na amo nso say de home titiru pa ne say station na wo ho bus terminal station na wo ho no say car bia ni ho cars ahoro wo say bia bitimi fi eho ekotema ani nkura horo a ewo man mu no say car bia ni ho na mo de ho no nso ama cars akese cargo cars akese na eho ana edu anwumra amobe park ebi de eho aye station a amu training drivers for cargo cars no cars akese no eho na amu training amu drivers for eho na abodanfo eda eho na obi wo nkrankroma se no ni ba bi da eho na sesei no okọ no kokoda enti eno no how mo esan say somewhere 2014 2015 eba no na station na where very busy baby ukobia ukọ nko ade a ubenya car ko ukrom be say aye ka say no asante mampom pe amo pe ne ye fence station aka amugusu ye adwuma but apart from amode station cars bia no why the adwuma ho Achimota model station na kakraka no ewo ho a restroom se wo ho baby a
peka akra na okromu ka ma ya abo friend is chef kama obetimi nya baby atena empo baby a ye fewrem ene baby a fa pie ya ne fefa totals ho no e say kro ba akopɛ na atim kofa ka wo kro akopɛ ya ka nyina ya de packing ya de cars akese ro beko no nko a se obetimi de sa in videos na to so cars akese enko na mo park wo na ho nso na mo training am drivers entro beko no ebo ha esan say car na car akese a mo training am drivers ntino omo timi de kopem they am start ebubu structures no wo ho no na menya ntie kwa sa terminal bus station e wo no I say the whole of West Africa edi kan the whole yes the whole of the whole of West Africa nante ho abo pro ankasa e wo sa station ho enti na de e cost de airtime especially ye hwe ayalolo buses asegu ho pa enye kasa eye kasa de dawo enye kasa de da ai bia eye kasa ade da betima ka sa cars we die ye de adwuma enye yi nanso mpanifo e ho amoda no amna amodi o man abro sa okay eno obi bisa se ede enti na no omo attack no se video na wutwa no ena omo mpe no so ana de wo ka ena no omo mpe ana wana na e omo hi wo ho fa che omo ntu ho omo hi ohima de tene se esan se eye bone a amudi wo ho nti eye bone amudi wo na se bi se obone e ba beto abonten sa na se de wo ye okukwa mu a ni beto abonten a nipa be hu ase maka no abon pese ba beto abonten enu nti na mo ka se ene anka minjai kra mami ntwa esan se ba beto abonten a ebe ha adwene ede ngwase be brom nanso amundwen ankra for na du anopa amosori abanjuma yefo amosori anopa ekọ adwuma ko gina station epeka wo bere a ye fa ne se fe na mutua no nso no ekosoro odi adwuma ma aban no nanso still ano fe no sentua no esan ekosoro yo enti na mo mpese ebe ba bonten no ba ni nyina ya ahe afa abusua bia na anopa no wantimi anjoin ne ye wanopa bofo dwumadie no so bra Facebook Angel 102.9 mo amutie o radio so no mechirem enso bia na manu antimi ankyere nnuru ba bia sese wo hu Van Brown ena gina ho a woma report yi ena krachi ya wo hye private security fo atade a otetare na chi enye se bia bibi papa bi no oyo odo otu ni bottom crank abeka se ebi otutu bottom ni wojina na chi wanyina ne se so hu se ensa bi atwam wanimu ho a opese woje camera ni free ni nsam wabɔ na chi awa ne trouser chi a wo twe ne de na kwani enti na wo so o ma ade no to no so se de be ya obetimi anya adanse de akere eno na wo hwɛ ɛwɔ hɔ yi ma yentie se de na nkomo no kɔ no kakra bi mra any ABCD no ebi da so wo a eye adwuma e good condition enti se wo hwɛ de ekosese ma me ntie me nua be ma no No, you are harassing me now. No, you want to take the phone from me? You want to take the phone from me? You supposed to please. Ask what? No. I came and then they said they don't allow me to enter. You know that. Please. See, so no. I am the costume no say security guard no. Was so matter dey mo chimi. Or chimi, I say all my men your life no. Oh, pull me na mo yard no mo for me. Please stop. You're not supposed to. I am the costume This is live. They are attacking me. They are attacking me live. They are attacking me. I am not even in their yard. But see, look at what they are doing to me. Look at what they are doing to me. Just because we are out to tell the truth. Say what I say be kan Ukraine. Be man Ghana for hu nyama horo ya kwasunti. Security for na was say no. I'm attacking me. But God being so good no. There are other people I'm rescuing me from the security attack. Yes. The other people are also speaking against the attack against me. Yes, the other people are. I must say, if you not Baba Jimmy, yes, Adianka.
I'm going to make them outside coming. Everybody have to move that. Baku was say, the every year you want to say, no, maybe to Munia, and nobody acquire Baku was say, Nina, I'm fixing I bet you, Nina, I bet you, almost to you want to say, every say, I'm about to, but let ties in your mother to quote the other, and I remove this one. Now, there, I say, and say, and a station, new stations there, one of the airport containers, and a cable car on the station, station on my container. Cargo car, and on the air. And you must get them in silence. Central. Then for we now, now, can I see a white about Trustro, any time you point at my back was come. I'm over here, Jumaye. I had a canon. I am a satua. Say, oh, tell me, and I saw Shamia, Sanya, a security for the buyer. Now more attacking me. Drivers will be a war station, so Abo Modern Papa said, the night costume, I say no. Now, I dear Amusu, now Amunia was a man, Amubekan. I don't see, bra, I'm attacking me, I'm buy about Jamie. I say, I am okay. Me a few I say to continue my report. Abusia ene de hu wo yani so eno no menu abema Van Bra Nyame adomo de na bedu fie nanso wo mo so nimu de wo mo saka no nko ade assault enti mo amoye ye no mo mfa mo hu ni adrafo no nso a mo boa ye na mo kokogye no no Nyame hira mo na ni nyina mu no wosan gibre ene ye di nkomo kire ye de ekoso wo station ho ene de ye wo mo ahometi wo mu me na me ya santima potwa ma hwe se de adwuma ye ka bia passenger bia nia se koje na o ye no hwe ka se do mu ya ne se ka se trailer na ye sisu VIP na wai VIP u ban na ne about date uji 5 years wa ha de bia ye 20 series trailer na sisu wo no de bia ye 20 series uji 10 days ya u betua 200 uji days bia be de na hu sika na betua cheche wo nya sika cha ta mo na trot for na ye de ye ha na trot be 3 days ya wo kwa do o ticket na akọ wo su do bu nya ne sa se ya ye business an ka se ka se wo de ye dum ni ya kinyina ya ka se sama se obi ani ha nipa na gu kwa ho agi kwa aboso ma traffic ni ade admo station musi the whole Africa ni se so ntu wura be ya anoma ba sei apart from satima pokwo obi ani ha ni nyina mo ye hwa de bia de ba chi bia station we kan muntimi nya won we ye nim sa ba foforo bo be bibi o so ba ya afini ayiri ye to woni ye hwe de ekọ ma bia station e gina pa na nipa ba pa me mpani fo na ne kuje no ndim tata wa montam ye mpa mo de party at parties and me go station etikas no e bia ko ja bontene ama ya kan wasam wa ma NPP time no am see no ya kan no o mo ko sia o mo so ma to mo timi nya wo hwe ama let I inform am see no ha no ono kwa de be kosu session wa kwa no ama session ti he abadan fa dia fa ya ba ya traba some 4 years session na duma bia ya mpani for so am so fa ho ya mpani for no kwa kan home session that politics what they this with the NPP omu cha welfare sumayen welfare ma ha yo tue hu for so nyati session so session ba say na abadan fa session no ka say cars ne ba no asisi kura first crack ko job on ne kind sa ba mu twa na party na be gina ye gina be wo de nya gba bia nya eso twa ticket station ba ko pe da ho kakraka ya obi anum se ka highest station a efe aso ye say ne ye hwe sinesi ko no a hwi ni ha eto o man no ya ho kire ya papa ti abai mehwe aha no hwe robesi aye no mabusia nkomo a ye di ye ewo akire no ebi enonovan de aye no ye de besia na enwumre de aka no na ye de aba na de odi twa to kra ye ni bekoso adi akire ye ne MC ya owo importem ho show importem ho so ye tete Christian ye ne bekasa ya follow story no e de ambenya boyen
Yebedi achira kusi say am betima fix amaye. Esan say de ekoso no de ha adwene. Ni CD man so hwa ya dada bi. Oh, ka security we dey na nka betimi no. Abo no kwa ho odi bi aka no hwa ya dada bi. Lenda adan so de akoso no de obekọ naked demo. And amunya nkambom na yenye na yentimi nji terminal no ensi o. Fio gas no de ono osi omu anu aka kire omu. Abusia entidie ne ani bresam abagana nipa ntimi nyaka unyaka nso a wo di traffic musa di obetim obefa won so bo a obegiwo no online driver wo fa no a aka kakra mu na du anu asen decline ade oso wo kwan nya asa wo na yi kwan Ghana for ye bre ye tinkwaso mu e wa hyentia ho eno ehun na mo ne yetua besisa bre ya abani mpanifo asom ya te se ya mami Jane enne onye ayalolofo kwa kodi nkomo metro mass for kwa kodi nkomo ayalolo de nimsa wo mo hye highways ministry ase ye be koso abo mo hye akosi say ankrankran failure government shouldn't fail ye be koso akwa akosi say nyina ye ho betoye